Nakon kapitulacije Nemačke i Italije, Japan je ostao jedina država osobine koja je nastavila da se bori u Drugom svjetskom ratu i da planira širenje imperijalnih osvajanja, iako je gotovo 60% velikih gradova Japana bilo uništeno. U junu 1945. Američki prelazni komitet je predložio upotrebu atomskog oružja protiv japanske vojne industrije odmah nakon usavršavanja. U pri osvajanju japanskih ostrva Okinave poginulo oko 12.500 vojnika, a na području Tihog okeana više od 70.000 vojnika, što je sve više uznemiravalo američku javnost koja nije znala koliko dugo će još rat trajati i koliki bi bili gubici ukoliko bi SAD odlučile da izvedu invaziju na Japan. 16. jula 1945. po prvi put je uspešno isprobana atomska bomba u pustinji Novi Meksiko. SAD su predložili japanskoj vladi kapitulaciju, na što ona nije pristala, pa je predsjednik Truman naredio upotrebu atomske bombe i prepustio generalu Karlu Spacu da sam izabere ciljeve. Iako su neki zvaničnici nagovarali Trumana da baci atomsku bombu na neko nenaseljeno područje kako bi pokazao Japancima koliko je smrtonosno to novo oružje, drugi su od njega tražili da bomba bude bačena bez upozorenja na neki grad. Atomsko bombardovanje japanskih gradova Hirošime i Nagasakija dogodilo se 6. i 9. avgusta 1945. Bombardovanje je izvedeno po odluci predsjednika Harrya Trumana. Naređenje su izvršili američki bombarderi. To je bilo prvi put u istoriji da je nuklearno oružje upotrebljeno u ratu. Sam čin i danas je kontroversan, iako je njime završen Drugi svjetski rat.